amaze kubiro gahiye. Ariya irangi. Umuceri. No kwa mutumishia hii. Wala, bawe bozobona bazaba sudaya. Yes, munyemerere duterera amaso kuri amakuru masha atugeraho ku ntambara ikomeje guhuza abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 ndetse nabo mu ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa kuri tariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatandatu muri mwaka 2026. Imirwano iracyakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa muri teritwari ya Masisi, niho imirwano yongeye kuzindukira kuri tariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatandatu. Ubu tuvugana rero FARDC iri kwigamba kugaba ibitero bikomeye kuri AFC M23 mu gace ka Buhimba muri teritwari ya Masisi. FARDC yo ivuga ko agace ka Buhimba kuri ngubu bamaze kukigarurira, muri make ngo igice kinini cy'aka gace ka Buhimba ngo kuri ngubu ngo kiri kubarizwa mu bugenzuzi bw'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Aka gace rero ka Buhimba na gace k'ingenzi cyane kuri FARDC kuko barifuza kugafata kaka gace mu gihe bari bube bamaze kukigarurira kose, niko kari bubabere imbarutso yo kugaba ibitero bisha bishobora n'ubundi guhindura amateka y'iyi ntambara ndetse n'uburyo ki iyi ntambara ikomeje kurwanywamo. Rero aya makuru ndagira ngo tuyinjiremo ngugaragarize ingingo kwindi byinshi kuri imirwano izindutse kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu. Gusa ariko amakuru avuga ko ari imirwano yahereye mu ijoro ryakeye ryo ku itariki ya 31 Gicurasi 2026. Iyi mirwano rero ibayeho mu gihe FARDC iherutse guhomba bamwe mu bayobozi bayo b'ingenzi cyane ku rugamba, yaba ababarizwa ku ruhande rwa FDLR ndetse n'ababarizwa ku ruhande rwa FARDC. Nk'uko munsi w'ejo hamenyekanye amakuru y'iraswa ry'umwe mu bayobozi ba FARDC ari we William Yokotumba, aho yarashwe na drone mu misozi miremire ya Uvira, yihutishwa ajyanwa kwa muganga i Bujumbura. Amakuru avuga ko yaba yaraguye i Bujumbura, nubwo ibyo byose FARDC ibihakana. Rero ikaze cyane ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho n'inkuru zihariye hano kuri Opinion Panel. Gukora kuri subscribe nibyo bizagufasha gucana kubiri no kubura inkuru n'amakuru mashya kandi byizewe utasanga ahandi. Nk'uko natangiye mbikubwira, inkuru yacu nyamukuru kuri iyi mirwano ikomeje guhuza impande zombi ni ibigendanye n'imirwano kuri ngubu iri kubera mu gace ka Masisi muri teritwari ya Masisi ahazwi nka Buhimba. Buhimba rero na gace FARDC iri kwifuza rwose kwigarurira. Imirwano cyangwa se ibitero bagabye kuri AFC M23 babikoze mu buryo bw'ubwiyahuzi. Ikirenze kuri ibyo byose nuko ibi bitero n'ubundi bari kugaba kuri AFC M23 biri gukorwa n'abakomando bo muri FARDC. N'abakomando bo muri FARDC ntabwo ari ibitero n'ubundi biri gukorwa n'ihuriro ry'ingabo zihuriwemo FDLR n'abandi batandukanye, ahubwo n'abasirikare n'ubundi binoranywa batoranywe kugira ngo bakore iyo operasiyo ngo yo kwambura AFC M23 agace ka Buhimba. Inyeshambo n'ubundi za AFC M23 n'ingabo za FARDC kuri ubu ngubu imirwano iracyakomeje. Ni imirwano rwose bahanganyemo kuva ku cyumweru mu ijoro ryakeye kugeza kuri uyu wa mbere itariki ya 2 Kamena mu gace ka Buhimba muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko n'ubundi amakuru aturuka muri ako gace agera kuri actualite.cd abitangaza ngo imirwano yatangiye mu masaha ya saa 5 z'ijoro ku isaha yaho. Iyi mirwano rero irimo mu by'ukuri intwaro ziremereye n'izoroheje. Kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere imirwano iracyakomeje n'ubundi muri aka gace ka Buhimba. Aya makuru yongeyeho ko ihuriro rya guverinoma ari ryo ryagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba muri kariya gace ko mu murenge wa Oso Banyungu. Biravugwa yuko rero FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo kugerageza kwirukana inyeshyamba za AFC M23 i Buhimba. Iyi mirwano ibaye nyuma y'imirwano yabaye muri Kibati muri teritwari ya Warikare, aho impande zombi zirwanira zarwanye
ariko muraza kunyibutsa gusa ariko iyo mirwano yabaye guhera ku itariki ya 30 hafi aho ngaho. Rero igihari kuri ubu ngubu nuko FARDC iri gushaka kwigarurira agace ka Buhimba, ngo kuko nubundi aka gace ka Buhimba mu gihe baba bakigaruriye baba bageze amahirwe yo kwirukana aba barwanyi b'umutwe wa AFC M23, kuko nubundi hangaha ngo Buhimba ngo niho bashize ibirindiro bikuru byabo, biraborohera cyane kubona umwanzi aho aje aturutse. Ikindi kandi umwanzi iyo aje agaba igitera aho ngaho muri Buhimba, we ntabwo aba abona abariyo. Muri make Buhimba sinzi uburyo nayibasobanurira ngo musobanukirwe uburyo ari ingenzi cyane kuri buri muntu wese waba uyifite ayigenzura muri iyi ntambara. Ijyare rero kuri ubu ngubu nuko FARDC yifuza kwigarurira aka gace ka Buhimba, bikazababera imbarutso yo kugaba ibitero bishya ku barwanyi b'umutwe wa AFC M23 mu duce twinshi dutandukanye. Ibi ngibi rero niyo mpamvu babihawe nk'itegeko. Impamvu nyamukuru rero yatumye FARDC muri uru rugamba cyangwa se muri operasiyo ititwaza abandi basirikare barimo inyeshyamba za Wazalendo n'abandi batandukanye n'ubundi nk'uko ku rugamba rwabo byari bisanzwe bimeze, nuko n'ubundi aka gace ka Buhimba uko gateye ndetse n'uburyo kibazimo imirwanire y'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 uko umubare wabo uba mwinshi, niko n'ubundi nk'amahirwe yo gutsinda yiyongera ndetse n'amahirwe yo gutakaza benshi yiyongera. Rero bohereje itsinda rya mbere ry'abakomando bayo, nibabona urugamba n'ubundi rugeze mu mahina AFC M23 ngo iri gutsindwa, nibwo bari buze kwaka umusada w'abandi barwanyi. Muri make strategy bifuza gukoresha ngo no gufata aka gace ka Buhimba bakoresheje ubwenge kurusha ugukoresha imbaraga. Ibikoresho rero bari kwifashisha birimo n'ubundi drone, bikaba birimo intwaro ziremereye, ubwo n'amakompora n'ibindi bitandukanye. So rero aya makuru aje akurikirana neza cyane n'inkuru zavuzwe guhera ku munsi w'ejo ko General Mutayomba yaba yitabye Imana. Rero kuri ubu ngubu ubu tuvugana FARDC yageze icyo ivuga ku bigendanye n'amakuru y'urupfu rwa General Mutayomba wa FDLR. Ni urupfu rwose rwanemejwe n'ubuyobozi bwa AFC M23 bavuga ko General Mutayomba yapfuye, kandi ko urupfu rwe rwose urupfu rwe kuba rwabayeho ari ikintu cyiza cyane ku baturage bagezweho ingaruka n'ibitero bye. Ikindi kandi ko ukuba yapfuye isi igiye kubaho, cyangwa se isi kuba yapfuye isi igiye kubaho mu mutuzo, ukuba itamufite nibyo byiza ukuruta kuba ariho. Rero General Mutayomba FARDC ihakana ayo makuru y'urupfu rwe. Buri ruhande rwose n'ubundi rusanzwe rushyigikiye cyangwa se rurwanirwa n'uyu General Mutayomba rugaragaza ko General Mutayomba ari muzima. Ariko nanone bimwe mu binyamakuru bikorera mu kwaha kwa leta ya Kinshasa bigaragaza ko kuko Mutayomba yarasiwe mu mirwano yabahuje n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23, yakomerekejwe n'ubundi kuwa gatanu n'amasasu yarashwe n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Ibyo byose ngo byabayeho tariki ya 21 Gicurasi 2026, bibera muri Iluke mu karere ka Masisi, nk'uko n'ubundi byatangajwe n'isoko ryo mu buyobozi n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kinshasa. Gusa ariko ngo nyuma yo gukomereka ngo nabyo bidakabije, ngo hise ajyanwa Ibeni hifashishijwe kajugujugu. Rero ngo ni muzima ngo kandi akomeje kwitabwaho, ngo vuba ahangaha aragaruka mu mirimo ye muri iyi mirwano ikomeje n'ubundi guhuza ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Muri make bo bishimira ko akiri muzima, ariko nibahakana ko yaba yararashwe, ariko bo bagaragaza ko atigeze yitaba Imana, ko rwose ubuyobozi bwabashije kumwitaho kuri ubu ngubu ari guhumeka uwo bazima. Ntitwasuza rero tutagarutse n'ubundi ku makuru mashya yerekeye icyorezo cya Ebola. Nubwo imirwano ikomeje kubaho, ariko ku rundi ruhande ikigendanye n'ubuzima n'ubundi bw'abaturage gikomeje rwose kuba ikigoye cyane, kandi ibintu bikomeje kuba bibi cyane, kuko mu gihe imirwano iri kubaho, ku rundi ruhande abaturage bahanganye n'ingaruka z'intambara, ndetse nanone bakaba bahanganye n'icyorezo cya Ebola. Ubu tuvugana rero
icyorezo cya Ebola abo kimaze guhitana bagera kuri 300. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa ubwayo niyo n'ubundi yemeza ko umubare w'abanduye Ebola wiyongereye cyane ugera ku bantu 282. Hakaba harimo rero abitabye Imana bagera kuri 200 nanone. Iyo mibare rero ihita ihuzwa n'indi mibare yatanzwe mu gihe cyashize gusa ariko nanone rumwe mu rwego rushinzwe ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa n'ubundi rudakora hagamijwe inyungu. Ubwo ndavuga n'ubundi ya miryango itegamiye kuri leta yo igaragaza ko ngo byibuze abapfuye ngo badakabakaba ngo no mu 100 ngo ariko abanduye barenga 300. Muri make imibare iracyakomeje n'ubundi guteza urujijo kuri ngubu kumenya neza umubare w'abapfuye bose muri rusange. Mu by'ukuri biragoranye cyane gusa ariko igihari nuko amakuru ava mu baturage ngo bamaze guhitanwa n'icyo cyorezo barenga 200 mu gihe abacyanduye barenga 300 kuko imibare itangwa n'ubundi n'imande zitandukanye iba idahuye habi na gato. Rero mu by'ukuri AFC M23 ihanganye n'ibintu byinshi cyane kuko muri iyi mirwano ntabwo FARDC yitaye n'ubundi ku kigendanye n'icyorezo cya Ebola. AFC M23 niyo ubwayo yitaye ku ngaruka z'iki cyorezo cya Ebola. Ngayo nguko rero uyu munsi mu by'ukuri ibyo ngibyo nibyo nifuzaga ko twakomoza mu buryo burambuye kugira ngo urusheho kumenya aho ibintu bigeze ndetse n'uburyo ki situation y'amagingo yangaya yifashe. Ndagushimira cyane komeza ubare natwe no mu zindi nkuru zitandukanye kandi zizira imuha.